closing, content, ads, leadership, system, partnership, franchise. Semua ni adalah level dalam bisnes. So kalau power buat closing, tekan je record kamera, boom, boleh buat content yang FYP. Selamba je. Branding senang, ads senang, result senang, semua dah settle dekat part sini. Sini script. Sale 30,000, boom, pergi 100,000. So apa? Foundation dia strong. Business owner yang skip 2 level ni, bila dia jatuh sampai tersembang. Sebab dia tak ada supporting line. Skill equals supporting line. Kenapa ada business owner, dia susah jatuh miskin? Sebab dia tak skip proses. Bila dia power dekat ads pula, dia akan pergi kat 100,000. Kalau awak tanya saya, tuan nak ada banyak bisnes, saya cadangkan 4. What if kalau kita business owner ada 4 bisnes? Bisnes pertama survival income. Bisnes kedua stable income sebab ada 2 income, 50-50. Bisnes ketiga sustain, boleh sustain lama. Bisnes keempat dipanggil sebagai charitable. Boleh wakafkan profit tu kepada family yang nak pergi umrah, anak yatim dan sebagainya. Itu paling perfect.